bae. Nang sing enak. Paling enak kundus mangan gue ngudut. Siapa ya? Jaga sepi. Ah. Bokatana basecamp gak nabung. Bokatana nabos ya. Motor ninja dikit Siapa tadi? Masker dikit buat tentang corona. Lagi musim corona. Temen-temen. Kian di kantor. Masa kawan ninja masih beli yang helm sih, orang keren lah. Dek, coba helm dikit. Bos. Oi bro. Nek. Kira kunos motor ninja digebruk-gebruk nang parkir kono Bu, parkir. Aduh, iya bos. Aduh. Parkir dikit lah ninja. Aduh, eman motor anyar digebruk-gebruk nang. No. Cukup panas. Helm ditaruh ini cepet dikit. Ayo maaf bos. Parkir masker ndani ini masker. Ya zaman kian mengkenen. Mengkenen tuh sih. Duduk nih bro. Priwe bos. Ira sing dibagi nongol ku. Perantau. Mendi sih merantau ku. Kepo temen sih kayak Dora. Kira iku arep ditakoni, jawabnya mau kono bae. Oke, makanan bos. Duduk dulu. Masa wong adu-adu sing merantau mene menjaga kudu kita pribe sih rek. Ditutup karena neka lockdown, balik. Isun balik lu ya. Anggone ku kok mobil truk. Ngompreng. Ya ngompreng. Saking jadi duite, mene ki pen udut. Jaluk kudu di mana mbok kira, Mas jaluk kudu di kita. Pokoknya sini laka udah ada duit. Yongan kita ku pada balak yo ora duit ulane kanang kudu bae langka. Pergi. Kira nih deh. Guru maksa ta? Siap ayo. Ya wis ayo beraksi. Siap. Woi, kudu beli. Aduh langka temenan yakin. Langka asli yakin. Pribe sih njaluk ae lu. Langka. Ledak. Masa aduh. Weh. Sok bae kamu enggak duit sih, Langka bae baru jaluk. Podoan bae wis mana minggat. Mana lu. Susuk sih, Tusuk. Bae warung bae yuk. Cabut. Woi. Enaknya gua apa li bro, duit li bro. Tinggal laka utuh. Ya wis lo stick mana nih warung? Oke, kita Kok ya? gini. Kudu dikit. Hati. Oke. Mang, tuku mang. Astagfirullahaladzim. Tuku es karo udut. Es apa? Es apa bae? Teh jus. Pira es? Hiji. Hiji ta loro. Kali sih mang lah kan ditonggoni je. Situ. Ya, merasa barang nemen. Anaknya satu sih.
Lah banyak entuk ta, Mang. Tenang, jangan lagi rendang. Belum ini lagi musim corona. Oke, Mang banjir ya, Mang. Banjir kayak dokter. Oke, siap. Udah deh setengah. Udah apa? Tuh, disinatur. Oh iya. Kira udah deh nang. Setengah. Setengah. Ya. Setengah apa? Setengah kok di setengah apa? Udah sate deh. No. Oke. Kira ada deh. Jadi kian 20 karo es tadi 15. Sekarang temen sih, Mang. Ya ada deh jangan lagi paceklik ya larang kabeh. Oke. Ini susuke. Kodiin. Cek Wis takin. wis. Ya wis. Suwun. Oke. Nanti dikit dodok dikit. Santai. Tunggu dikit. Tuku udut. Tuku es. Mau ngomongnya regane 20.000. Tapi kini Suzuki masih anggar 50.000. Wah, memang dagang goblok, sekolah ditamat karena wis ora apa-apa. Rezeki anak soleh. Gimana? Ai. Bos kan nonggoni. Aduh. Sorry bos. Ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Bocah kuning marung sih temen sih, sing mau. Lah, oke loh. Mana? Apa bos? Kira ku dikongkon sing ngambae mendhi sing mau suwe pisan. Di kanane kan ana PSBB. Kudu mobil muter-muter ning kebon. Lamuk kono tor kabeh meneh. Ku. Iya loh, bentol kabeh. Oke. Udah deh. Di ese. Jadi tuku es siji ki pribe? Kamu ka ese kantor. Wis, bro. Aduh. Lah, ini si bos. Aduh, ese iki. Aduh. Kayak abis pegel aku mana luru es. Kira tuku es siji sih. Ya yang nak maning cih. Loro katuku wonge loro. Es siji. Ah. Segar temen. Udah di bro. Kodot kok. Korek ya. Korek. Ai. Kunci. Wah. Koreknya tajuk ini mau sembari nyantai. Kira kita sembayang tadi tajukku. Nyantai. Lah deni temen bos. Bos sih bisa ngatur. Ada dikongkonku. Happy aja lah bernyanyi salalalala. Enak temennya bos. Urip kayak kenen. Ya iya, ira merantau wis karuan yang jagat, tanah mangsa sikat. Beli. Tapi Dosa, sing penting udut sih sing omah butuh udut kan. Yang penting udut. Oke, mau ku ya. Ku cerita. Duitnya 50. Oke, duitnya 50. Heeh. Dibayar Suzuki 50 maning. Wong warung goblok kan. Untung bro, wis Untung. ari mokonon sih wis apa? Iya. Oke, Suzuki ki bos. Kini kan paling 40 ke. Aduh, Wis goreng KBB wis. bagi bos. Lah, Sing goreng. bilang gini. 10.000. Mana. Nah, ini baru cocok. Udut maning. Korek. Wis makanya nih kurang beli duit sama ini ki. Kudu mangsa maning beta. Ya, yuk siap lah. Ya wis yuk. Yuk. Sok lagi udah deh, ini di suwe temen.
Bos, kolok temen sih bos. Dek, itu dek. Udah masuk mana? Bro, ada di klip bro. Nah, kita kono cengeng-cengeng Ece, tak coba. Rumor. Oke, mau dibeli. Mau dibeli. Geledak. Ayan dong nih. Wah, ngerjain. Ngerjain. Jangan di anu, lagi cek dikit. Biasa bakal masuk urip mana. Oh, no. Temenan bro. Udah pakai. Ini bos, kira kan habis lah, bilang sejak anak-anaknya. Sesuai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah nonton video kami. Jangan lupa like, comment, and Subscribe. Jangan lupa klik juga tombol loncengnya ya. Panda. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacy.